Darawe jararau ni eueuh jelema teh jijah cana ieu sorangan babong teh. Panas di anjing teh lah. Untung boga kene. Anjing jarum coklat. Goblok. Pep! Kadieu Pep! Pep! Kadieu Pep! Si Asep. Kami dekat Kang Asep. Gimana wae? Aduh. Tuh, didinya kemana wae mah deka ngopi sorangan bari jeung tuh jarum coklat cangkangna super ge. Nang ngopi duitnya hese gitu. Kemana wae atuh? Aya wae kan lockdown ya teh. Pek tang ngopi. Kalian ngopi eta torpedo anjing. Rek ngarit tetep boga doma atuh deui. Heuh, baringung tuh dah. Sumpah panas kieu. Akang ge boga kebonceng ke asar ada marolang gitu. Nah, Teuing pancenah ning kamari tah keur bulan puasa cenah bangsat. Aing rada ripuh. ada magum ka usum corona kieu. Heuh. Tegarana hate. Heeh. Pek. Ning teang ya. Bon, Heuh, bari niis. ayo. Heeh. Ayo urang jenuh euy di imah wae teh. Itu ah. Iya. Ayo, enggak. Yuk. Yuk, main apa? Mang halus cuaca teh Oh, bener mah itu. yang ini itu di kebun si Amang itu sabelah. Bari ngarit aya ayo. Bari ngarit. Oh, mana tahu parab gitu. Oh, papa aing teu ngarit cobakan balik. Oh, Nanti nah itu. Ieu sak lakuan karo. nari batu. Aing ngarit. Eta masih asa teh. Terus sok lowak. Ayo, terus. Iya, ngarit nih. Panas di bebal. Mang. Yo kene teh. Itu. Asli geus anjing itu hayang kieu aing. Oh, nama teh kieu mah aing tiolanya. Oh, ayo. Turkan mang. Oh. Itu bari teh. Ayo, emang lu bari. Ah, setik itu. Ye. Ayo. Wah, dapat mang dagangan lah. Panas ya. Otar blegung. Ai sia. Amat. Yang panas lah aing kita ngarit. Goblok domahan tuh. Atuh ye, lama Ai teuy. sia. Ah, atuh keur. Bakar. Becok. Capek ayo. Tong di dia tuh panas lah aing. Ayo takut aja. Nyuhan. Ayo tigana genahan. Nyuhan ya. Ayo. Panas sih di dia. Dan mah. Ya. Nyuhan lah. Nyuhan mah. Naik, naik. Dia kan ngenakan ya nyepot. Aing mah mana? Aduh, cing di anak tak. Siapa? Angin kebugan ya. Kemana? Emang Asep tuh? Tuh, nungguan tuh. Mungkin ah. Tuh. Si Apep neneangan antep teuing ku aing lah. Bodoh teuing neneangan aing sugan itu mah. Antep kayaknya nyampeurkeun lah jedog dari dia. Siang Amang. luas aing. Urang neneangan mulai capek aduh. Nya bodoh Geus geus banget, anjing teh lah. Ayo asa orang ke kebun teh ya. Oh, naik saha. Mana sih? Tuh. Nah.
orang tua pada itulah dihanapna ya karung dia anjing. Mana sih teka dulu, Tuh belum. dihanap itu karung tuh. Tuh jika nggak senang loba nang. Teang, teang ah. Ayo. Ayo. Si Soledad. Anjing kita ngahalangan goblok. Istian panjang itu Bisa kayak gini. pemandangan indah we. Kala Kir Nah, betul. kemana sih itu jauh balik mah tuh. Yang modal. Si anjing. Atau si ada gon lagi ya? Heuji gitu. Cai dia. Main yang penting Ngopet lah. ih anjing. Yang penting modal lah. Ayo. Mangkat. Aman bangsat. Itu corona dia. Naon? Antung siapa dia? Nantung. Naon anjing salah paham. Ya bangsat naon? Bangsat naon lah. Aing mah Kan enggak. aing ya. Deuleu anjing tong nuduh sembarangan. Siang geus manang Naon eta sakarung? Deuleu karungna deuleu atuh. Deuleu ya ku aing dicerak. Oh anjing jukut. Ih anjing naon teh? Aduh, hampura mang. Ke apa? Bukan teh naon urang mah. Saya tadi bawa turun ke mana? Tadi duaan ku aing dulu. Modal itu tuh dulu balik itu. Urang teang ayo urang teang. Beli mana? Itu Oh, nam urang teang ayo. ayo. Ayo teang. Gimana karung ini? Enggak itu si bukir kumaha? Ah digebugan aja. Usaha itu. Udah di dia. Udah dia. Teh, nyaho pan aing Tadi ye jalana Asia. Gimana kok? Kata lain. Hah? Orang gereja nama. Dok anjing. Kau aduk aja anjing. Ya. Keren. Ampun ya. Ayo. Aing digebugan. Ampun bang. Ampun bang. Alah, ampun bang. Ayo, siap. Genah. Aduh. Alah. Ayo. Bang. Aduh. Assalamualaikum Mamang. Alah. Tong hilapnya di like, Komen, share. and subrek. Oke, hatur nuhun Mamang. Selamat menonton.